Salam dostlar, necəsiniz? Vəziyyətiniz nətərdir? İnşallah yaxşısınızdır. Bu videoda sizlərlə bir yerdə kupa qutusu atacağıq. Yəni ultra kupa qutusu. 2 hesabım var bu hesabdan başqa. Bu hesabımda atmışam. Bu gördüyünüz kostümü çıxartmışam. Hypercharge kostümü. Deyirəm ki, bu videoda onsuz da videonun geri qalanı səssiz olacaq. Arxaya mahnızalı qoyacağım. Yəni istərsənizsə tam səsli videolar gəlir, amma biraz vaxt da aparır deyə səsli videolar, o yüzden çəkməsi də çətin olur. O yüzden yaxşı like atsanız tam səsli olaraq videolar gələcək. Woke up this morning feeling like a wreck. Brains in a haze, but I'm ready to flex. Put on my headphones, turn up the beat. Gonna let loose, forget all the heat. Walking down the street, get they staring at me, but I don't give a damn, I'm in my own spree. Swag on pine, attitude so high, no, I know. Woke up this morning feeling like a wreck. Brains in a haze, but I'm ready to flex. Put on my headphones, turn up the beat. Gonna let loose, forget all the heat. Walking down the street, people staring at me, but I don't give a damn, I'm in my own spree. Swag on point, attitude so high, no, on. Woke up this morning feeling like a wreck. Brains in a haze, but I'm ready to flex. Put on my headphones, turn up the beat. Gonna let loose, forget all the heat. Walking down the street, people staring at me, but I don't give a damn, I'm in my own spree. Swag on point, attitude so high. No, I know, I know, I know. No one. Woke up this morning feeling like a wreck. Put on my headphones, turn up the beat. Gonna let loose, forget all the heat. Walking down the street, people staring at me, but I don't give a damn, I'm in my own spree. Swag on point, attitude so high, no one. Yeah, woke up this morning feeling like a wreck. Brains in a haze, but I'm ready to flex. Put on my headphones, turn up the beat. Gonna let loose, forget all the heat. Walking down the street, people staring at me, but I don't give a damn, I'm in my. Düzünü deyəcəm, ikinci hesabdan ümidimi çəkmişdim, amma Stonun ən yaxşı kostümlərindən birisidir. Zor kostümdür belə vaxtımız zaman. Gözləmirdim. Nəsə, inşallah kanala abunə olun, videoya da like atın. Yeni bu uzun video istəyirsinizsə biraz vaxt alır, o yüzden deyirəm. Ən gözəl bir like gələrsə yeni bir uzun video çəkərəm.